Keroni Southampton Arlopen Mohendro Bolero pick up agari humni ke plak tangkang hua theng pikinep dunlong. Keroni phelang pibe arong long nokkar thang ahem kong long kachong koi ahir ing tangrakan pit. Keroni Southampton Arlopen Mohendro Bolero pick up agari humni ke plak tangkang hua theng pikinep dunlong. Pirthea long theng pijong siawe pulote munit monor lapen chithia piketo antareng un e. Lapen lir sengkar bi anglonga theng pi kang hukene pon long nai pulote Keroni Southampton arlohenlo. Lapuson kang hukene blongaret mate, lapuson kang huke ongaret ke kupia potloma puta rai komsai khiatum phan arjumime. Lason sini jangkar bi anglong Keroni Southampton ke parlo amreng range forest arlo pen jeresa ronghang assistant ranger lapen a team atum pen ada porphai hinira chitimalong humni bolero pick up agari kenep kang nang dunlong. Labang so along kaching nang dun chega gari registration number laki AS01QC3847 lapen AS31C1015 lapen labang so Mohendro bolero pick up agari along ke plaktang ing hetlong hing atheng pi phanta atheng pi nep ing nang dunlong luputa nang thandun lapen theng pi kang huatum akang tingawar sai cho en pon pen agari abang ki bitikang kok pen amat kewek atuma bangke katju lupusi ranger rong hanga sang hua hin pen nang pachini do lapen abang so atheng pi hitia long ador lake value lake I along pen suri thok kep andu jipusi pherangke atum angno nang pachini don tangte alangri ranger rong hanga sang hu pen kaning je ponalam thele arju ponsina. Information long है नीले ग्रेटा कौन किमी रेंजर लो जैसे रोंगहंग को attach इनके तो वे बांग नीले तुम information आजार ले है मैं लपू राजा दुबी नात हो इनके बालिकात नात मने नॉन गलीदा मुक पुयार ले है आलामा जुलोंग लो अमानिले तुम बांग के सबसो information ता gather लो अमानिले तुम दाम लो आर्लो लु दाम लो सब तुम staff पेन दाम लो group पेन दाम लो है angke lidet pen itu melitum adak sido damlo ambush damlo angke adak gote ajog itu pura inspect lo hai pp ma ke do ka ve ma tum lang damlo alit doma ve ma angke tum adak ajuan porlo angke ada prank tuan lo around 4:30 am ason lamlo ini tum tala pu belek adim na dam tu bomlo inspect dam bomlo amat suhut la light thekong lo ason bolero pick up ason nasi ason tulong long ke ajur pen ke bang ya lo amali tum teman so doubt ko lo amali tum ambush lo jat lo amana tum nangke le po dok ken tum men chonam ham lo ke tum dress pen long lo gele he lang tum he ama nong long lo ko phika tum ke ami to kat lab lo nangke li tum ta mane kosto lo mane chepa kosto lo mane kinde bi fan he ke ar lo an dun lo penang an kadun lo tum ta amat adu me kat lab lo on sita me hala chabi lahai bang ini tum long log lo duita chabi dolang ada amat ini tum labangge range tong wan jui lo to daprang si wan he daprang pas baji lasan bilang dia 5:30 lasan bilang dia lo mana pi thing pi le do athing pi ke sob ahoy sai de ahoy awal angke sonpo hala nitri tunon ge pirenila di sob lang la belang serta bang halang dan halang mati di angke sob prosedur dolang he oke ini tuh molat lem dari tadi sih tum sini po pan kosan son mah si claiming mah jadi hari ini gari ini ke humni la so gari thing pi jor thai te kon market value di sala iho malong ini tenta unko ke valuation ya claim bedalang mati di mana lang la belang si mana lah pan pot 50 bat ote 60 terus mong iho magari lo Keroni phelang pibe arong long nokkar thang ahem kong long kachong koi ahir ing tangrakan pit. Ni jangkar bi anglong lakha troxy Kopili constituency kaparlo Keroni outpost kaparlo phelang pibe arong along nokkar thang agari Tata Mobile ahem kong long ahir ing tangrak pen kachong koi. Kachong koi bup ahem kong long number laki
AS02 BC8750 lapuson si non alom ajo anar lupupe nokke ponkar thang towar he hui pasik sak ason dupiklo lapen accident positame dupiklo lapen overload sike pot side bonta aron kachari atu lapuson langdun ding poma lapuson ahut thang achikloni phaikre hini ani nokar thanga gari akele kepa chatpik ajok phelang pi be arong along ahir intang rakpen ahem konglong jephar le phak pen sodak kachongkoi kopai kemi ahem konglong katewar abang pen anok ahem phunnon amat ke thang thelang pusi pherang ke pen bir tanang pale Hei, kok nang mihai pelam tu lah. Mihai pelam tu lah yang saat. Ini ke?